mun sang le ram sang atanga INP Mizo channel clear tu te in zain chi bai le vek ule September ni som paruk ninga ni ania hun thain chan theu kan bei sei ton tumpo Myanmar chanchin langsar zual kan clear ho lenga kan news update hi atop thlengin min lo clear sak le theu don nia September ni som panga nimina kan palet lam in do na kha an khopui chung ba ka khopui atanga mel rukahla oma anin ka pa khopuya kha chuan thi le hliaman omlo thu report kan soi to a mel ruklama in dona hian terrorist sipai mi pali an thi ni in CDF lam chuan an soi CDF lam thi le hliaman omlo hetia terrorist lam an chana chiata wang hian khopuya lutin silayan kap na sahleya in chia a om nolani September ni sompanga nimin thlenga an chin chia dan chuan kan pelet CDF tele sipai terrorist te in dona wang hian sipai somthum chuang an thi to a CDF lammi pariat verin hliaman tuar to bok ngai tu omero an omlo ni in an soyani khopui chung po aral mong lo hleya kan soitak ang khan in chia a om nuala biak in pon kap chenualani tinral thuam lian lapuak lo mun then khata a om boka lolak mai chi ni lo ti an reto tura ngayang September ni sompanga nimin tlaidar nga vel khan chimlam kong puya tanga kalemiu lampanakal sipai motor le civil motor in car thaka sipai kalte chu GTC college bula cholin bom a omle omlo an enkual vela chutia boma om pala su tura an enkual vel mai lai takin kale PDF te chuan an bom kam an tipuak ve te thunga sipai pathum chu bom puaka an thinge ni in an soi September ni sompanga nimin ve khan yo PDF YDF anti mai thin tele terrorist sipai te chu kanko township le kale township in kar chopyu khobula anin kap boka YDF lam hian an lo lam bun ni om takania he in dona po hian defense force lam an che tha YDF lam in an soidan chuan terrorist lam mi pali an thia chung zinga pahni chu civil mi piusoti member sipai uniform ha te an ni ti chiang taka an riat thu an soyani an ni lamero thi le hliam an omlo hlo bok nimin September ni som panga khan Makui region Trilin township huam chunga achi wabin khwa dalan palian thatti an khopa pakhat chuan media hne na asoya heng dalan pali te hi sipai lama tangin englai point report an pezela chu wanga ka phlum tamayan ni thu asoi bokani Trilin lampo an thoma na tan ta viau mai nimin pia mai khan kazun tong khwa dalan pakhatan lo that to a July le August thla po khan pahni an that to boka an that ve nul to ni hi rengun khopui la ta venga nimin khan sipain mian ka phlum ve le bok sanchong township lama mian man tak te an dop na lama tangin lata township lama hian nimin khan mi pahni an mana pathum man tu man nia pakhat chu atlan chuak theiani hengan mi man pahni te po hi an ka hliam nuwa chau an man theiani an ka hliam zinga pakhat jok chu a hliam tur lovin ni zan khan a boral nge heiba ka lanmado road lama mi pali an man bok tin kamayu township lama po nizan khan mai che panga telin mi som pakhat an man bokani nimin September ni som panga chhun lai vel khan Makui region natmau khopuya nu pakhat charity lama in mang tak mai po sipai terrorist ten a inalu chilen an man bok Shibu khopuya po kan lo riat mi alo September ni mi khan terrorist sipai ten suman rop lutuka wangin mi pahni an mana poisa an dila an nila chuan pek turan lo akrem chang bik lovaniang an mana an soi salumani ti voin khan an soi le chawani Burma terrorist sipai sual zia hi lal heroda ai khan an sual jok fe ome demonstration an nei tir lam khan mi anung chunga an hal hlum thu soi tura om thina tun tuma po chu tiang khopa sual rap thak soi tura om le ni Makui region Miaing township Echianta sanpia khwa nimin pia September ni sompali khan sipayan luta kumin kha tia an ko kutet 9 min an ka pa chutian ka nu chuan ala nun lai ngein an hala an hal hlum ni ina chung tele an khomi te chuan
chiang takin an soyani sipayan lukhan khomi pui tamzok chu hlavin an tlan cheta hloma ama kuong min kha po hitlan ve in awan doita ni sipai terrorist te chuan na ke an ka fu kher khera chotia an ka hliam chu terrorist te chuan hruain anung chungin an hal ta mia mayani hemini hian midang po ka hlum an nei nuala arab thlak le ni sipai lam hi zani layan nia sanpia le che vel khosari vela an vaka voin lam thlengin an la sual tluang hle ni in an soi Sakain region kan balu township huam chung than tapin le Nyongjin kho inkara rel kong lui chunga inkham kai phei chu September ni som panga nimin khan bom mangati chiatania nimina tang khan mandale le michina inkar chu rel mangina kal thei to lo siam thale tur chuan mi hring anin dai dana zirin alo bera chulkar chu an o hrim mangai don ani engwanga rel kong hi ti chiangen ni tute malak na nge ti lamchi engma soi thei a om lovani September ni som paruk tukin khan kalemi khopuya chianmi ong si venga terrorist sipaiten mi parukan man engwanga man mai ngen ni ti ero an la soi chiang thei lo bok Khetet media in a report dan chuan Mandalay region Minchian township huam chung Manila matanga sipai lamin pawaran ti top saktak vek lam kha khalama khan pawaran khailak nu hian terrorist sipayan lut na sa a thingtlang khuwa mi te antire thei hle ani ati nimina tang khan Minchian township huam chunga thengpin khuwa om hunan khuara thengpin le che vel khuwa te chu PDF te chhuwa turin an nora an chhuwa du lo chuan tha a te in hal saka te an vo boka thalayan man te chu an soi sana thei viu ni in kan thulak na hian a soi bok nimin lama tangin voin lam thlengin mian man zela mi som ni chuang an man to ani ati rengun khopui tanlin township huam chunga nat sin taya lama an veng lal thachang dol tu ongluin anti chu September ni som paruk tukin dariat vel khan kholaya aveiwa mek lain tuti hriat lovin an kap hlum voili me wan kapa an ka na huna athinga lani ani po hi sipai lam tang ru ve tak mai an venga sipai dau dal dewa piang report ching ni nan soya sipai dau dala piang in chimit vekang ti ten alo tong thin boka atopa hetiang henan ti tamai ni in a chan chin re chiang tu te chuan an soyani minong line hian sipayan nei tlem ve ta tiela chuwangin a sipai ho nu puite chenin silai kap thei mai turin a fui mek nia soyani indau na la chu a chuak don chau ni na lang box sia sipai nu pui ni po nuam lo du vio done he thu hi CDM lama pakai ta sipai tena andin people soldiers anti ten chiang taka an riat thu an soi sipai tha atlem to wangin PDF ten an ron beyani chuan sipai le police te ba ka an nu pui te poin silai huma kap ve turin an mani anin biak na an soi ti kan ria a hetianga an nu pui te silayan hum tir hi danina phalmi lovani an nu pui te po hian an lo nial nga mangai ani ti en people soldiers lam chuan thuan chuani Burma Student Union lamin voina an soi dan chuan Rakhine nationalism le sipayan dawdala wanga an mana kum khat chuang an hren be to Rakhine zirlai mi pali te chu voin September ni som paruk chhun khan kum ni le tharuk theu tan ina tang turin situi kot chuan an chung thua relani heng zirlai mi pali te hi sang ni le som ni October ni som pakua khan sipai dawdala hunan manawangin ramti mingchiat na dan criminal case zanga le pangana mangin case an lo file saktoa kum khat zetan thren be nuwa ti hian kum ni dang zel bangan zut belle don ani hi Burma Student Union na an ho tu then khat po kumrei tak tak tan ina om turin an chung thuan rel sak dai to hlom bokani Chin state chim lam mindar le kan palet lam indona minong hlana naute duangin an che thalova chu wange moni tukin lam khan Chin state lampanin sipai motoran kal le teu maya teng te pon chom hial ni in irawadi chuan soya aram chung mi tual cher silai mai mang tu tema a ne thlei thei lovania indo puilo thleng tur chu ala chi lo hle don ni hi tukin khan sipai motor lian som pali teng te chi kan tiang nge armor vehicle patni le
mana kan soi police transfer tur kan ti kha khami te ni om tak somli an ei in tur tam tok nen chin state laman panani armor vehicle te hi chin state thlen main kong laka ada le ri ange achom zelang ti al hriat thei mai lova engponi se chin state lama kan u naw te tan hian thanem ngai taka tong trai atulani hi kan soitel tak fo maitel to warti chiat chung changa terrorist sipai lama tanga thudik puang tu anti zomin tu na chuan voin khan thu soya maitel to war chunga kut thak te chu an dim to don lo hle ti soyani hetiang deuh hian a soya heng ho hi kha maitel to warti chethin tu te soina nia heng ho hi an chunga zai kan do review maya tun thlengin kan tur ram ma se lu lan chhuat tel tela ISIS tele Taliban te ang mayan sualan chhuat zelani hi hi ani na taka chuan PDF te hian raman ti chiani hetiang ram chung mi puite chunga har satna an thlen zel don chuan an chung te hi kan zong chuak mayanga kum tam tak zela kan khung mayang ani lo vek le andam chunga tan tir turin an chung te kan man mayangai to ang ati hetia soirol hian ram chung muntina boma puaka mi sual man tu police ram thatna na thok tu mi tam takan thiani ati boka an mani terrorist sipai lam malak sual tak tuna kan soi ang chiero pakhat ma soi du pik chuang lo thil lang chiang tak chu terrorist sipai tele PDF inkar hi tun ma a sipai noi bau mai thei anga anin ngai na khatiang chi khani to lova bei pui thla ka ngai ni nan the tak ta nianga indone he lakal zel don ani tunai hi KIA lambo ru ka tlem deuh kan tia ma se covid awangin an duangin an che thei lo deuh te poni mai thei voin lama chuan an tho hlok le hle ni kachin state tanain khopuya tanga thingtlang khote lampanakal truck bungro phur anga lemchang terrorist sipai motor pakhat achunga sipai somthum vel chuan na chu voin september ni som paruk chhun lai vel khan tanain luibula panmet khuwa anti kianga KIA nam sipai tenan lo lambuna an motor hian lo bom chene hle ni chutiang khopa bom chu sipai po hian thi trevinarin oma azat chiang takin an la soilo chutia an motora pu nu chuan aladam chunte chuan an silai put ang ral thuam lian le te an kap na sa hle ni nan soibok terrorist lam hian KIA brigade 2 ramchan tanain mun lama hian okas thla tang khan sipai an chek na sa to hle a heng sipai te hian a khat to ken boman tur ta zel mai ani hi tuna hian tayung khuwa antia terrorist sipai zan hi velan omek boka KIA nen hian anin kap mai the nia alana wangin khochunga sa kho pui thiam ten khuwa in kap lo ram turin KIA te nena aru kinan dil mek ni nan soibok NUG chu aphur thar ta sur mai nena langa September ni som pathum dai to khan thu chwa siamin ramdang tan puina tellovin mi pui tan rual na in terrorist council hi kan do nge yang antiani NUG chuan thlasari liam to china thilom dan enin mi pui tan rual na tha a sipai council chakna po enge mo chen ader thong to mi pui kan zawai kan tan rual phot chuan kan nge don ani antia ram then khatin sipai council hi meeting an soma anral thuam ten zor ruk thin ang chi hi alo om vezel boka hian NUG tan malak na ati bahla ve devani ti an soibok thlasari chung khan politics chu political dialogue magazine fel tumania chutiang tura be na pon om zia nei theilova chu wangin khotina mi te chuan sipai nun rong lutuk laka an mi te chan turin PDF an din hlom ta a chung PDF te po chuan human rights le chutiang lama dan le raizam zom turin Geneva in rem na thuthlung kal lo theiang pera chetan tumboka hetia mi puin sipai dictatorship dova hunan man hian terrorist sipai te po an sual zual zel don pumpel theini lovang boina engma siam lova kongzo mai po an kap du maya chu wangin ani nataka chuan an ma ni do tu tur hi sipai council hian a cher chuak tu zel don ani NUG lam chuan an tia adik du via wang tuna terrorist council noya sipai le police te po PDF lama emo anom na nai vaya tlangram nam sipai te hne na emo tluk lu na tur hun tha an la nei ri antibok ti chuan an thu ngor bok nan sual dan chi rang ranga sual sipai terrorist council
thu nei na pai thla ka ni a azung chopa phau ro ani a zalen na huap zo democracy mitinin chanvo in ang tlang tak kan chan theina tur federal democracy kan tun din theinan ram chung mi puite kan zawaya lungrual tlang zelin mai la zel teng u ti en mi pui fuina nei bokani NUG chuan foreign embassy a hong tan ta a embassy hon masak ber hi a sarkar thlop em tu South Korea ramania NUG Myanmar ambassador to South Korea tan uyan 19 ani ti September ni som paruk token khan NUG chuan puang ta ni hetia embassy anan hong tan ta hi mi ti pur theitu turania an tha tho zual hle poinerin Korea hian embassy member som pakhat dang ruatin official takin an hong ta ti an soini a sarkar tan ta khop maya iwen lamin Myanmar palaya ta na u chomu tu na an thut tir chhun zom na hian phur na pethar zuala ni nge yang ram sang sanga po honbel zel an tuminarin omboke Myanmar democracy sual chua tumalo beitu general ong sana khan sipai ril ruput dan tura lo soya a sipai te kha chutiang ril ru puturin a fui mol mol thina chu chu thil dang niloven sipai churam le me puite veng him tu ani ti henia an chanchin hanzir hian general newin a hun laya tang khan mani tang masial na in sipai lal teril ruwa fan ne hle to ne na lang newin a atanga sipai en me pui chunga an chet dan rong tak tak te kha an hun laya thiam na la san lo dewa wangin tuna minong lana thil ti sual kan hu zung zung ang hian an mu thei lo mai po a an lo sual hle ti chu hrema ila hriat na ngot le a mu han mu nge hi chu ai nang chia lo chu ni hi sangkhat zakwa somli le pangakum okas thla ram hruai tu te in mu khom na voili na khan general ong sa na chuan a hun laya fascist chungchang ti hian a soya toy te in kan an soi chhonga nge hetiang ril ru hi kan rama a om velo nan kan bei turani dictatorship nam rang inkar in huat na lal ril ruput feudalism ti ang chi te po chunglamina an ruat mipuin an du po ni chuanglo ram mi puite ne na inkar hlat taka oma an chungaro rel tu tur ang khrima in ngai na a om to hi chuan democracy ril ru a om thei don lova chu a chuan fascist ril ru piang thei zo kani chutiang ngai dan lo pian chhuwa to chuan ram mi puite chuan zalen an hlo to thina ni atiani a thu soi hi dik ngot mai tuna po hian Myanmar mi puite hian an hlo to zalen na nei le tumin an bei le me kani hi minong hlain hi Myanmar ram chanchina sipailal sual berni na ho khopin a che ni na langa nakina Myanmar ram zirlai buwa tuna kan hun ton mek hi an zir hun ala om nge yanga minong hlain hi athil ti sual tenen Myanmar history a che zongin a ming hi adai to don lo ani ber hi mo voina po Myanmar ram chun mun tina kongan zo le hluma an beina sale hle ni chin mi te om tamna kalimiu khopuya po ani zani le somni le pakhat na tan kongan zo le bokani ole tuntu matana Myanmar news langsar zual kanan ti chwa thei chu khati kha ani le phot maya kan chanal min hlut saka kan chanchin ti chu ang atop thlenga min lo thlir sak thina wangin thlir tu te inza chunga lom thu kan soi ngal boke